Teman-teman, halo halo halo. Apakah sudah live? Sepertinya sudah nih ya. Kita bermain Suikoden Tier Craze lagi, guys. Jadi gua di sini mau ngabisin ini, guys. Bisa nggak ya? I got some work you'll really like. A new assignment, huh? Let's see. You've made up your mind, right? Pretty Woman. Who can I send? Nah, ini bakal gua kasih siapa ya, guys? Satu aja nggak sih? Si suka nggak sih? Coba ya, guys. Ini emak-emak sih. Cuman nggak tahu lah ya. Kita coba aja, guys. Let's see. Terus ada yang beberapa misi. Ini butuh 10 hari, guys. Kita tes dulu aja nggak sih? Kita bolak-balik aja, guys. 3 hari. Balik lagi. Terus kita lihat dulu. 1 hari lagi. 4 hari lagi, anjir. Sinilah ya. Terus kita balik lagi. Gini caranya, guys. Ini udah semua kan? Nah, guys. Coba ya. Berhasil gak sih? Apa harus bawa Marika aja ya yang pas suruh bawa Pretty Woman? Find Ichas. Berhasil. We got it there. Berhasil, guys. Have a look. Oh no. Oh, gagal. 10 pots doang, anjing. We got it. Thank you. Have a look. Oh no. Wah, nggak bisa, anjing. Hah? Koridor. Coba, guys, coba cek dulu. Maksud dia apa tuh? Mungkin lu tahu, lu pada tahu lah ya disuruh ngapain, guys. Kasih tau gue ya nanti kalau misalkan lu nonton replaynya atau ya lu nonton lah. A clue. Window is a window. Ah, ini kayak bisa nih direkrut. Taruh gue satu-satu.
Wih, berhasil. Let's go, dia kerekrut guys. Nah, ini Pretty Woman ini loh, siapa ya guys? Berhasil direkrut. Ntar kita lihat guide yang kemarin dulu guys. Togate Gatbird. Luffy sudah ya guys, lupa gua. Name udah, no. Nera udah belum sih guys? Gua nggak tahu deh. I got some work you'll really like. Ini tinggal Vanitas doang nih. Until next time. Ntar dulu ya guys, kita cek dulu nih. Aduh, kok tidur? Ah, tidur lagi goblok. Marika gue turun dulu deh. Coba ya Marika gue suruh cari guys. Kepo gue. Satu orang doang guys. I got some work you'll really like. Vanicha 10 hari ya? Let's see. Seminggu. Who can I send? Marika deh. Let's see. Vanichas. Udah kan ya? Ya, 7 hari guys, butuh 7 hari. Ntar kita bolak-balik dulu gak sih? Wah, panjang guys. 3. Nah, gini coba. Salah guys. Aku salah. Wah, ini siapa, Cok? Si Muro udah, Muro. You got a quest report waiting. Oh no. With a lovely crate. Oh, harus cewek semua ya? Ntar dulu guys, coba sekali lagi ya. Kepo guys. Let's see. Who can I send? Silent cewek, buset ibu-ibu. Mudah-mudahan aja ya bisa ya. Aduh, nggak ada lagi guys. Nggak ada lagi, Cok.
susahnya. Aduh, satu lagi kurang nih guys. Coba ya. Who can I send? Mudah-mudahan bisa guys. Kalau nggak bisa nanti kita lanjutin aja. Lanjut story. Apa rekrut yang lain? Belum join ya guys. Nomno. Tiga, 5, 7. Kudu grup cewek semua, kita kurang ngerekrut berarti guys, cewek-cewek. Masa iya ini si Nimni dibilang cewek? Iya cewek sih suaranya, cuman siluman begitu guys. You got a quest report waiting. Aw, well these things happen. Isn't enough people. Huh, no good, huh? It was probably just the luck of the draw. I bet they will be we sent out. Oh, kurang cewek-cewek guys. Kurang cewek-cewek. Udah rekrut dulu lah ya. Kurang cewek guys, kurang cewek. Nimni, Nemne, nom-nomnya nggak, nom-nomnya nggak ada guys. Oh iya, nom-nomnya nggak ada cok. Oh sampai expand katanya guys. Ntar dulu. Cukup lah ya. Nomno tuh di mana guys? Ini kan restoran ya? Wustum, emang gua ada Wustum guys. Ini Nomno. Udah ada rekrut guys. Udah kali ya? Nera. Oh, Wustum guys, kita belum ke Wustumnya. TH lagi deh, kita ke TH dulu ya guys. Ke TH dulu, ke TH. TH Village. Nih ya, rekrut-rekrutnya seru tau kayak gini-gini. Tapi pusing juga guys. Terus ke Village Inn. Hah. Usau cok.
Katanya suruh cobain restoran. Oh, kita berarti harus naik ke atas, guys. Mana anjing? Of this test. She takes a while to come to him. After returning from question, innkeeper test the supposed to meet. Maksudnya gimana sih? Tempat apa? Oh, ini jualan gak sih? Oh, ini jualan anjing. Oke. Nah, ini dia nih. Nera gak sih? Ini si Nera gak sih? Lah terus? Find set. Oke, kita misi lagi anjing. Balik lagi ke headquarter and accept the find the save mission. Go to asset at Imperial Plaza. Oh, kayaknya nggak bisa deh guys. Custom, coba kita ke custom ya. Soalnya ada satu yang belum bisa. Di mana ya guys? Gue lupa lagi. Terus dia ribet nih kayak gini-gini nih. Ya coral gak sih guys? Ini sih kalau Nera itu harus ini guys, harus belum, kita harus rekrut ini dulu, kocak. Salah guys. Sorry. Kita ambil misi dulu. I got some work you'll really like. Nah, find save. Wajib bintang berapa nih, Cok? Let's see. Nah, ini wisdom nih. So you'll take on this quest? Nah, ini gua nggak tahu ya. Ini harus nemu ini guys, nemu BDS of Priestess. Oke, kita ke El Coral. Asat tuh yang mana ya guys? Asat tuh yang mana guys? Suruh nanya Asat katanya. Tuh. Asat Suikoden.
Oh, di match. Asa tuh yang rambutnya merah, guys. Gue nggak apal. Right, kita ke sana dulu ya. Berarti ke El Coral. 9 hari aja jalan kaki. Ini dia. Oh, ini Wustum yang tadi tuh gak sih? Cuisin. Gimana? Nakil. Ini Wustum nih. Ya, Wustum nggak bisa lagi. Katanya sebelum ini guys, sebelum Storm datang. Ini Storm udah deh. Apa nggak bisa ya? Coba dulu ya guys ya. Kalau nggak bisa ya udahlah, biarin. Gua Mountain. Cuk. Mana Mountain guys? Ini nggak ada Mountain kan ya? Oh ini. Let's go. Katanya requestnya pasti gagal, tapi lu bakal ini nge-recruit si Wustum, katanya gitu sih. Masalahnya di sini ada tulisan not Wustum is a missable character, you must recruit him before the desert come. Kayak udah deh, desert tuh emaknya si di ini deh. Emaknya si Jill. Iya, emaknya si Jill. Cuman kita coba dulu aja ya guys. Masalahnya dia di mana Nyat? Kita ngambil kanan dulu aja. Gue lupa jalannya. Bisa kabur gak sih? SP-nya kecil banget ya. Ole ole ole.
Kita nggak tahu lah ya sampai ini guys. Doga nggak sih? Ke Doga nggak sih guys? Ini pilot lagi. Butuh duit banget sih gue, sumpah. Ke Doga dulu nggak sih? Dia nggak ngasih tahu rekrut ini guys. Maju lu sini lo. Sakit ya. Gonna die. Wih gila, naik level gila. Udah cukup lah. Dia di mana guys? Gak kelihatan. Wih, gua nggak lihat ada gini. Janam potato. Aku kesini dulu ya, cek dulu deh guys. Aduh, beracun lagi guys. Takutnya ada orang di sini. Nggak ada kayaknya. Malas. Sini berarti. Males nih lawan ginian nih. Materialnya juga murah guys. Wih, ninja bro.
Lah gue yang mainin anjing. Waduh masih level 10 anjing. Kalah sih. Kuat guys. Kuat tuh dia. Kuat loh dia. Kok miss sih? Kayak apa guys? Kok miss anjing? Masalahnya dia nggak bisa pakai ini. Oh kena deh, emang suka miss gitu kali ya. Oke. Bisa nggak direkrut? Oke. Nah terus? Alright guys, kita balik. Ternyata bisa rekrut ya. Masa cabut. Oke, kita balik dulu guys berarti. Masih ada juga. Iya masih ada. Ntar gue ini lagi rekrut dulu. Takut kelewatan, rekrut sebisa gue aja sih ini. Berarti kita balik dulu ya nggak sih? Kan custom udah. Terus kita balik dulu. Di kalau find Icas, oh iya karena kita kurang cewek ya guys. Kita bikin party full cewek soalnya. Kalau buat nyari misi Icas. Ini misi bakal gagal tapi katanya Icas tetap ikut. Oh kan gagal kan? Nah ini 100 doang. Icas gimana ya? Cewek. Kita kekurangan cewek sih guys. Kayak feeling gue sih gara-gara kita kurang cewek. Save dulu. Maybe kita no ya, no belum ada guys. Gimana sih maksudnya? RQ 1 terus ngomong sama Nom gak sih? Nom. Coba kalau nggak bisa berarti kita lanjut dulu.
Oh. 3 tak tuh nemne. Repels kita 25. Oke, ntar. Berarti gue belum ada guys. Oh ini tukang ini ya. Lupa gua. Tukang elevator. Oh window. Talk to Nemne. Nemne mana Nemne? Oh belum guys, dia belum join sama kita. Udah si suka. Nemne nggak ada di lantai 3 karena belum di ini ya, upgrade berarti nanti guys. Custom udah. Semias. Biggest ever. Gimana sih maksudnya? Finish make a list to purpose. Request you can go 9 days. Lalu ke 9 days and find Semias. Semias yang mana guys? Aduh. Kita butuh istirahat dulu sih buat restor. Oh itu kota ya Nemnias ya. Alright. Nah ini misinya habis ini guys. Gue udah gak rekrut soalnya nih. Kita takut kelewat. Ingetin gue nanti kalau katanya kalau Castilla udah kebangun lantai 3-nya, kita ngomong sama Nemne, ntar si Nomnonya bisa ikut ke katanya ya, kata guide-nya. Apa sih kemana kali? Nine nenes. Terus iya rekrut dulu. Iya ini rekrut. Semias di mana guys? Ada yang tahu Semias? Main Street coba. Ini bocil sih. Ini gak sih? Oh bukan, ini kakek-kakek tua udah gue pernah ajak ngobrol. Entry kali. Ini dia benar. Siapa ini? Porpos anjir ini. Ini Numnu. Ntar dulu. Udah kemain mah kalau nggak salah. Ntar dulu. Nah ini udah cabut. Coba cekit dulu guys. Semias tuh orang apa siluman juga dia? Oh ini si Nera kocak. Yang sama robot bukan sih? Kayak udah deh gua ke trigger ya. Nah ini suruh nemuin BDS.
Aduh. Oh, Grey Ridge main udah. Oh, salah guys. Kayak udah deh, gue nemu. Ntar dulu, coba berarti kita balik dulu. Taruh. Kita ke Grey Ridge lagi. Ke Grey Ridge lagi kah? Gambler at the Grey Ridge Mine. Oke, Grey Ridge coba ya. Ini Grey Ridge kan? Kayaknya nggak bisa deh gue ke situ guys. Lupa gue. Oh bisa deh. Masa gue udah nemu deh. Ini siapa nih? Aduh. Gue brandingin aja dah. Butuh duit gue guys. Kali mahal ya kan. Bentar, ini bukan sih. Bukan ya? Gue udah ketemu deh guys, dia di sini game ada orang gitu. Aduh, salah pencet mau. Di mana dia guys? Udah deh. You meet this gambler at the Grey Ridge Mine where he makes a bet that he will see you again sometime after you finish the match unless the purpose. Udah kan? Benar udah. Bentar guys, gue udah nemu file. Gue udah inget soalnya dia pernah ngomong kayak gitu emang. Bakal ketemu lagi. Nah, you can go to the rest and find Semias. Oh, enter in anjay. Ke in bro, salah gue. Ke in di tempat tadi loh yang di keong-keongan tadi. Ke in, gue udah nge-trigger soalnya kan kita udah ini kesini ngambil buku itu soalnya bukan misi, itu inian kan emang storynya. Berarti emang kesini bro. Nah apa sih ya namanya, ribet-ribet banget di sini ya. Dapat apa sih, bisa dijual kali ya, koper ore anjir. Subnautica gue kain coy, soalnya dia udah pernah ngomong. Iya bener, gue inget. Kain di sini tulisannya kain. Looking red clay guys as you enter the inn. Tadi kita nggak kain kan? Salah, ini TH bro. Salah, tadi gue nggak kain coy. Ini gue ibaratnya udah mainin setahun kali ya kalau di game. Ini gue udah bolak-balik doang kerjaan gue. Katanya sih dikain ya, gue nggak tahu. Ini gak sih? Ah ini dia. Iya mumet ini, gue juga mumet, pusing. That's what I said. Anyway, I'm thinking of changing my turf a little. You're going to move again. I got the itch kit. The earth took place. The biggest bet of my life. Leadership. Lah, kok dicabut guys? Return to your HQ. Is going off to make the biggest bet
he has ever met. Return to your head queue. Oke, kita balik kali ya. Disuruh balik guys. And go west of Erin and Logan. Oh, you will see Semias. Oke, balik. Tukar karakter, hah? Enggak, balik. He has ever met. Return to your head queue and go west. Tuh. Atau ya, coba kita liatin ini guide dulu ya. Gue kekurangan cewek guys. Satu lagi aja cewek itu bisa. Logan sama ini kan, go to west. Logan sama Erin. Berarti ke kiri terus nanti. Ih, seru deh. Seru tapi pusing ya. Jadi kita nih kan west ini berarti. Nah, ini dia. Don't be silly, I told you and changed my trip and just Oke, join kah? Let's go. Terus Semia sudah, Merufish join. Crowdece. Maksudnya gimana? Merufish Roberto. Kayaknya belum deh, ini nunggu misi dulu gak sih guys? Emang mereka udah join sama kita? Belum kan? Si Merufish Roberto. Belum deh kayaknya. Salah. Misi 1. Iya ntar. Let's join the group. Oke. Berarti misi di sini ya? Hey, great leader. Want some work? Oh, ini story. New assignment, huh? Ini apa guys? Let's see. Oh, ini ya? So you'll take on this quest? Ini misi gak sih? Ini gue kurang cewek, kurang ini sih, kurang cewek gue. Made up your mind, right? Nera, oke, Nera ya, kita rekrut ya. Coba. Oke. Pokoknya kita bersihin dulu aja sih ini apa? Misi-misinya ribet soalnya ngeliatnya. There's not very many of them either. Terus tim-tim gue di mana nyet? Wih, ada order soldier. Tentara bayaran ya nggak sih order? Order kan pesanan. Harvestman, Dromon, Lonomakua Waters. Wah, ini bisa direkrut tuh guys kalau ada nama-namanya kayak gitu. Kayaknya ya. Kalau di Suikoden 1-2 kan kalau misalkan ada gambar karakternya kayak gini nih baru bisa direkrut. Nah, kalau di sini ada kayaknya kalau ada namanya deh bisa direkrut baru. Pirate. Oh iya nih, Aye.
Cuman di sini kelemahannya apa? Kalau kayak gini-gini gue yang mainin. Oh enggak deh, dia. Dia sendiri guys. Gue tarik deh kata-kata gue. Lonomakwa Pirate. Namanya ribet-ribet. Apa nih guys? Kayaknya di sini mah sama aja ya. Oh, nama pulau. I could use a good sock. Terus? Asat aja belum rekrut. Gimana? Nanti belum. Kayaknya ada pas story dah. Ini kan lagi diculik tuh mereka. Kalah lah intinya, kita diminta pertolongan. Tapi gue belum lanjutin story ya. Asad, Roberto, Merufi sama Crode Child tuh nanti katanya. Belum gue rekrut. Naksir kah sama kita? Semua dibilang naksir. Ngapain di pet aja? Oh, it's a blade. Seven Heaven. Hah? Terus udah. Udah nyet. Semudah itu. Balik nih. Kelar gitu musuhnya. Gabung auto. Oh. Berarti tinggal ini dong, tinggal misi aja sih. Tinggal story aja sih. We gotta thank you. Have a look. Way to go. You sure worked hard. Here's your reward. Gue mau beli senjata guys. Cara dapat duit yang cepet gimana sih? Di sini soalnya sistemnya jual ini hasil jarahan aja. Kok gua sell sih? Pengen gue beliin nih. Iya, cuman lama banget guys. Di mana tempatnya? Kan di sini setiap harga beda-beda. Ini 80.000 cok. Grade AX 45 kurang sih.
Udah kuat sih. Ini segala. Ini adalah wooden bow. Cukup banget. Marika. Great hammer sih guys dia. Jadi udah deh kayaknya. Apa belum? Ntar dulu deh ya, biar enak ngeliatnya soalnya. Gua urutan dulu. Kalau gua absen dulu nih. Si udah, si karakter kita ya. Marika udah, Jel, Liu, Hotupa, Moana udah, Logan, Erin, Mubal. Mubal udah. Iya belum, makanya ntar dulu ini gue urutan dulu nih biar enak. Jara udah, Wahyu udah, Shizuka udah. Anya udah ya. Selen udah, Togatihi udah, Gatburg. Oh udah ya, Gatburg tuh yang mana sih? Ntar gue agak lupa ini Gatburg gak sih? Muro. Gatburg yang mana guys? Muro udah. Gatburg yang mana guys? Bentar gue lupa. Cok Gatburg yang mana? Oh itu tukang tempat, oke. Muro udah berarti. Lufais udah. Nemne kayaknya belum deh karena headquarter gue belum kan. Nomno juga karena headquarter kan. Nera nanti. Ustum udah. Semias udah. Nah ini tinggal ini nih Meruvis, Roberto, Crowdchild sama Asad. Tuh kan kita misi dulu berarti story guys. Ntar tim gua tuh ya nanti nunggu di upgrade dulu berarti. Upgrade-nya berarti kan Suikoden ini kan cuman perlu rekrut doang kan. Nanti kastil auto naik kan, auto upgrade. Tim gua bentar guys. Erin cukup lah tukang sapu-sapu. Save dulu. Story ya kita. Ini belum bisa guys. Ngobrol ke siapa ya? Ke situ apa ke sini dulu guys? Si Liu nggak ada lagi. Nah nih kayaknya nih. Ya, let's get started. Bentar deh, kayaknya. Hah? Kok ada dua? Lu sama Liu deh. Mana Liu? Aduh, Liu nggak bisa ya. Liu pasti sama ini ya. Mimi nggak sih guys? Oh, ini bertiga cok. Harus grinding dulu nih. Kok Liu nggak bisa ya? Marika boleh deh.
gel. Semias. Halo. Oh ini guardbook cok. Ngaco aja. Tapi pengen gue isi aja sih. Prevent surprise attack. Boleh sih. Tapi enggak sih. Sorry itu notif ini ya, notif kalau ada pesan. Spark tuh apa guys? Pasti berhubungan dengan listrik. Biarin aja dah. Terus ini gue isi aja deh, nggak apa-apa. Siapa yang jadi ini ya? Beban. Ayo siapa yang jadi beban yo? Lufais level 13. Selan 25 guys. Aduh ini 12. Ini tapi kuat. Nggak kuat sih. Oke Lufais aja dah. Selan aja dah. Ini yang bikin turu aja dah. Gue isi aja, gue isi. Ke depan bro. Gila. Tukang turu. Silver spill. Wah parah sih. Ninja. Kurang sih. Boleh lah silver gold. Ini jangan pakai bon lah, cucok. Tambah 6 aja. Water Dragon Claw, let's go. Jangan pakai tunik dong pak. Nambah berapa dia? Cuman 3 nih. Wih menjaga boleh nih guys. Iya karena tapi seru kok ini. Menjaga gokil juga guys. Boleh deh kasih. Nggak ada yang oke apa. Wah dia nggak punya apa-apa anjing. Lo dia punya tuh ternyata. Out spear. Salah. Pakein aja lah semua. Iya belum punya ini dipakai. Ini mah bisa semua ya. Ada 4. Nomno nggak bisa guys. Anticipation ngapain nih? Tes akurasi. Mau suka ngaco ya akurasinya ya. Coba kepo anjing.
Ada anjing. Belum gue pakai. Oh iya nanti berarti. Courage. Oh dia bisa Rek. Alright, let's go lah. Setahu gue ya kalau udah maghrib suka nggak fokus gitu gue kalau udah main game. Kita kemana guys? Lupa gue. Imperial Palace first. Seriously? Iya. Ke Imperial Palace dulu katanya. Kok kagak bisa jalan sih? Sini dulu dong. Salah nyet. Thank you for gracing us with your presence. Salah anjing. Huh. I didn't expect to bring your mage from force just beaten to a pulp again. Seeing your hard work come to fruition is more than enough to bring a smile to my face. Your plan to assault Lhasa Fortress and success in bringing the Porpoise onto our side Salah, show great anjing. promise. Such success must be rewarded. Apa bener ini If guys? there is anything I can do for you, just ask. You have until after the assault to think on it. Ini apa ya? Well, thanks aja lah. I'll pass that on to the others. Of course. Tell them to ask for whatever they desire. It seems the Magedom has gained a powerful ally. I concur. Sadly, the same cannot be said of the Blades of Night's Vale, whose results have been less than stellar. Would you not agree, Crowkilled? Kill. I have nothing to say in my defense. Cewek anjir. You do have my thanks for going to the aid of the first mage company this day past. However, by failing to prevent more losses, your reputation has been tarnished in my eyes. I regret being unable to meet your expectations, Mage Lord. Who would have foreseen the Blades of Night's Vale would be outdone by his company? Bukan baju J Company, pinter I juga. look forward to seeing the day you finally live up to your name. We will not disappoint you in the coming assault of the Lhasa Fortress, Mage Lord. I will hold you to those words. Now, your company and the Blades of Night's Vale should begin their preparations. If anything is required, convey your needs to Assad. I will be monitoring the performances of both of you with interest. Wah, mau ngeus tuh berdua langsung. Chronikilled. This is... No need to explain, Assad. That goes for you as well. But... We had best return, Melvis. As you wish. Chronikilled. Udah berarti langsung ke ini gak sih? It seems they're counting on us even more than the Blades of Night's Vale now, huh? I don't think Crowdkill deserved to be treated like that. Oh, But I guess we have been doing a pretty good job. It's not that kind of talk right now. Huh? You two seem to be forgetting something important. Forgetting something?
Our enemy is the Order, not the Blades of Night's Vale. Yeah. You're right. I guess listening to the Mage Lord praise us, I lost sight of that. I've been getting a little cocky myself. Oh, I get it. He's trying to stir up some rivalry between us so we get more competitive. That must be what the Wah, Mage Lord spoiler, is jangan up to. spoiler please. And you both fell right into the trap. Iya, logikanya sih masuk sih. I better get word out to Karena everyone. kita nyerang ini kan tempat teleportnya dia. The Blades are Buat probably buat feeling the same way bantuin right dia now. balik juga sih. Yeah, I should go and clear the air with them. Aduh, save dulu gak sih guys? Kebanyakan save ya, duta save anjir gua. Let's go to the Lazada Fortress. Gimana sih? Di sini ya? Sini gak sih guys? Di mana guys? Guys, lupa gua anjing. Guys, salah gak sih gua? Mislato menemila. Oh, ke atas gak sih? Ke atas ya, ke arah utara. Lupa gua. Aduh, butuh duit ya. Ini udah bisa gak sih? Gak bisa nyet. Ke arah utara kan ya kalau nggak salah. Iya lu, kalau ke bawah itu ke ini. Aduh, di sini banyak musuh banget guys, males banget lawannya. Teteret. Kalau bawa Liu kita bisa ini tuh. Bener gak sih ini? Seingat gua kesini sih emang. $700-an tuh kalau dijual dulu. Ntar kita cari di sini. Aduh, trading goldnya ribet guys. Gua gak lupa guys. Kita pernah ke situ soalnya. Ini kenapa dia warna-warni gitu ya guys? Sampai sekarang belum ngerti gue nih si Cho'Gath kenapa warna-warni. Nah, ini dia. Nah, let's fucking go gak sih? Cho'Gath, kita akan mengantarmu pulang. Oh. Gila, dia pakai kenakal guys, kenakal berduri, sekali dipentung buset.
Berasa banget, berasa. Apalagi kalau yang pakai Chris John ya. Udah brandingin ya dia. Shit, are you fucking? Wah, 600. Sakit banget dah tuh. Cogar, kamu ingat tempat ini tidak? Kamu disilang di sini waktu itu rame-rame. Dan aku yang menyelamatkanmu, Cogar. Cogar itu cowok tegar ya. Oh, ini gak sih lawan si penjaga itu lagi gak sih? Oh shit, here we go again, you know. Lah, kok gak bisa dibuka, guys? Lah. Guys, lihat mana ini, guys? Kok gak bisa lewat, guys? Kok ditutup ya? Kenapa nih? Apa belum kelar ya harusnya ya? Ya belum anjir. Ulang dong gue. Oh shit, habis-habisin waktu anjing. Emang ada ya? Di dekat sini. Di mana di sininya? Oh, ya, itu penjaga nggak sih? Nah, yang penjaga itu bukan sih? Sumpah nih musuhnya banyak banget lagi ya. Di dekat sini emang. Di jembatannya ya? Nggak ada, guys. Apa di Imperial mana? Nggak ada orang. Salah. Baik lagi dong anyai. Cepetan nih, mau maghrib nih. Aduh. Nafsu gua, guys, nafsu. Pengen cepet-cepet aja. Tapi emang nggak disuruh ke ini sih. Namanya game jadul ya, dilepas aja. Masalahnya musuhnya banyak banget. Bete anjir. Wih, buntu bro. Bisa nggak sih ada itemnya nggak sih kayak repel gitu, kayak Pokemon? Lumayan juga sih tapi. Tapi kadang-kadang suka gagal tahu. Waktu kapan tuh gue gagal terus. Ini mungkin karena musuhnya kelemahan ya. Tuh lama kan loadingnya jadi. Oh, entah di mana dirimu berada. Oh gitu. Dirimu berada.
tanpa terasa, hidupku tanpa. Guys, kayaknya ini deh dilanjutin nanti aja deh. Udah ini bentar lagi buka, bro. Ntar kita kayak ini dulu aja deh, ke El Coral dulu, El Coral dulu. Tuh udah aja tuh. Oke, kita save dulu ya. Kita lanjutin lagi aja nanti ya. Mohon bersabar, ini ujian. Kita save dulu. Tadi kita udah rekrut ya, sama ya misi-misi tipis lah. Oke, segitu dulu aja ya streamingnya sore hari ini. Udah maghrib, selamat berbuka. Kita lanjut di streaming berikutnya. Terima kasih yang udah ngasih tahu nih, Stevianto ya, guru RPG gua, anjay. Masta, terima kasih. Sampai jumpa di streaming berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.